Al-Muzani. Kerap dipaparkannya sehari-hari, yaitu Suarez, penyumbang gol. Suarez. Anak kena lagi tadi. Satu sama. Cukup luar biasa kita lihat. Afdal Arwalis atau kerap Wah, gede. Tendangan daripada Akademi Palu. Ali selection. Akhir. Baik, 2-1. SSB Alex Jackson unggul. Berhasil, skor menjadi 2-2. Itulah penendang ketiga dari SSB Akademi Palu. Arif Maulana. Penendang ketiga daripada SSB Akademi Junior Palu. Alfi, kapten tim daripada Akademi Palu. Kita lihat. Selection tanda.